Professional Town Vending Committee ngasarai tang sistem kala valid kala day ban kut no te. Hanrei hangni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jongka Town Vending Committee. Iwan kenang hangni bangin diman ya kata Town Vending Committee ka full fledged. Matakasngi ginong de madan hapo kaseng Miklaya and Krita Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association Kolektor Kroirui si office ka Shillong Municipality Board ban persya ya kajing temu ka soka ban pankendri ya ki basyong na jerut syatnum ka parking ha Anjali kila dawaru ban tawi ka Town Vending Committee ka Bapura habukran hal news ketri kaseng ubak sin thaba long ba kajing lektur jongki si Shillong Municipal Board ban persya nama arba kajing yakren kam sim lang hendai la sim tang ya kajing ajing mut jong wai breu na municipal long bagi nong de madan ki persya ya kajing jing tmu ka soka ban penken re no shawai na ka bagi juya syong mensua nama ba ka soka ka tmu ban tap sya pelun na kitu ki basyong ha assembly parking lot ula dawaru de bandon ka Town Vending Committee ke Bapura bat ban yale de election ban lai na kajing sya liang kinong di madan ki persya ro ban ra ya ki na jerut syatnum ke parking lot ha Anjali nama pakam ihap setia ke jaka kat ba ki bana than mot pran sosun ki temu ban pengken ria sya basa so saw ha yodu kil ong bagi nong de madan ki pan jaka halum survey bat temi maulong handai ka suka ka ong bakam long kini kinong de madan ki dei na ka than mot pran sosun ban nagui jaka ke beraitu sya municipal Ba karai ka sarkari yang im de bangi rai mangi ko ang may ba nadu pan perlu ya kapibi ko ang may bangin pun jenga ya pina ka jaga bangi syong ni menjor ya kata temen ta ya kemuda ya ka pibi kira ko muda kam jenga to ya ka civil kira hantu kam jenga pibi pibi te balai yang ina du na je esrot kira syapo Anjali rosang taru Anjali ka di satu seklik do top floor ni dia syong dia yung yang to ka jakar kon de hok syai bangin di jingdi mangi syatu mentar ras tu ni dia ke nakaliang jog pagbaw kadi ban sosan ay ban perkhat lam ningi ba perkhat ang kay kadi sisa na marbat ada ka ay ka cika ka babiang ni kloy ban yang nakacika bangi syong ni sutu ban ngitip haru baka di ka bawit na marka hab kisurap kin tidak jatuh kubri tang balong kartum ka sarkar kadi perkhat lang kay ban ay tadi cika ka babiang hindi ki mencubu ang matang ba kakatnya mencubrat mencuisi no yang ngi babelar kami hate yang nginong JS kin ra sya Anjali kayo mulong pre kin ra itu Pakistan lain sanmer gitu po kinra tingi na kaliang jungi ay jing mo dak sarkar yung kato ka Anjali ka bahap itu ka bahakmat ay ki kan hangto kan long marjanti kam jingay ki na kayo bukisyang ro kanya di hakmat tiyangi mentana do na isrut rash Anjali to skutu perkhatlam kanya kata ya hap syute na markaray jong ki do ning tong ang bangin pun jingay kabali mentapat na do na isrut rash sya Anjali kayo kam hap itu kata kayo ban ang baliya yo ban jadi jingde kita kinong ge madan manu beli thie chami Anjali da perthai sok mentale ki drone ki kwar ka ik iba khai ki kwa hiyen wada mentale hi baro khai ka jing thiu ka iba khai ka poilo hiyen da mentale ni do non rak shte te ma pa bar kin namba menjore Anjali te da ngim menjore ka Anjali dan le ro pe thu shela dia ma ngade I kong lasara marbanyang bagade ri president ki Meghalaya Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association ini war mental sing hang ni protes na mentaba impak iko ban pembiang syai ya kat full Town Vending Committee ba arpe kalong ba la khot hearing ini la du la khalai terik khasau khasan tingi wana ni mar balik pai ba umka kilong kumar jimut mar ba ya ka jakar umpa dio ka babiang tikot ban hearing kada la khot hearing berarti la syai kan ai ka si ubi la ai ka si ubi pada ti ka jakar umpa dio tingi ni nungin ya le ata ka hearing ban wala la mandi ban hab la mandi tin ta ka daw ngi wan dia punya protes kini ki jing iyo ki jongi kin bang bagin hat na ni ba baik de nakaliang pat baru wangin sutu sokha te haji hisha le te ngi nakaliang jingi ang tong in le ka ka hering ba ada ngi le hering ko nomlong ada ngi le ko kamlong te ada ngi le pare ro menta babon bre ki ong ba ka jakam tom te ngi ko no ka hering
kayak yang ke Syam juga itu yang Pak baru nomor kimra satu ki orang Rasha Anjali kan rak tak itu kistan Anjali gitu ke bakar stan Anjali ke babon stu tinggi nak yang jadi menjur ya kata jadi mentang iwan hari berpantang ditang ika tahun mending komite juga full tahun mending komite kita jadi saya cakap lang kalau orang beba apa kejagaan dan syuk kejagaan mentah toh kejagaan ingat ni rubam dan syuk kejagaan henry mentah pria lelaki dan pada kiwi kibre kebasuhan tab application ni hang ni babon le mentah kumpah ika long dai apa happy biru dan kibre kebandi kebasuhan bukan madan kita materi kita kita rasa baik untuk kita tab keteng hang ni kimi kita keteng henry kibari hok pada kibadang song ni madan kimi kita keteng henry ke sarkar ke depan thu ke depan tip syai kan bangiru ngiri kinong di madan ngiri kinong batkam kami tu pahamangi ya kitu kibriyo ki basong di marjan bakni kidi hok na kimai hok teman tala dan kinong tab application hang ni da kertang jogi kami bayang tai ki de hearing ada babyang ki proof kin ai de ki amble babyang ki proof ni kamlong te kamta ipersya bat jori kitaro ai lat yang isi ba habang ngi itu ya kita kibriyo ki bari hok bari madan hakapor bangi syong par hakti bisi banyarai kita ki iba fa ki amble ya mele nomor kini ki byang ti ki proof ni menjor kita harus. Jadi banyak tri habangi orang tri rengkar barni nilai tri rengkar barkiru. Kang balong bamanta baik suthap lumbrum mikibri hong tur kamlong. Pe mentah apa bibi ada dei ke sarkar abang dia tri lang bangi ni. Menjadi bon itu bro katu baru so. Namar babon mensyu ong lali bambi hok bosong tu. Di basuan belas dah kita belas bambi bosong di madan. Di mentangir ni raya kata marang ngipet kan kami kalis bambi. Bon umdai unong di madan bambi kalis bamantali bon umdai unong di madan. Ini itu ikut berlajang. Mentala nak sarkar kan sim hiri miti kan ambil kabiang. Dangi beri hak na saya ingin koi banyak cakap. Ini hakan perkara haya kata. Ini ke sarkar kau ini ajeng mut mepi. Hai kita cakap bakat badan. Nah kalian macam ni ajeng mut. Amar ni orang kalum serdi, bad dia kapan jebilan. Yang ayah katu. Hendak yang katu yang kabangi kuat mangir. Yang ngimla ban ayah. Sebab balik kiat mentana tu kimla ban weng pada. Ipan mangi pada tu yang ngamlong. Maka tu ka itu tempel balak pensang tu balak hebat san kan dia katu kisna kita nda yang ni mentaki em hakatu kapor bayat hidam ka panjibila hakatu kapor bayat syuk nami tikna ki ong kumno ki ong ba ai la pang sibenai yu mentara kanu kita menta news nama pras nam dan katu jin kanu mentaki balak berki te bale yang ni kila am ki yang tu ki yang ni kila am ki yang ni bari maran tu ai cakap yang ni ko ba kajing damana kalian cungi ki long di maran ni om ha panjibilan ba inda kawai kasar dari panjibilan ba Lelaki melah haban jibilan ngin lang lap ngin chombe haju swa. Ada amdan jaka ngin chombe haju. Tambah kawai gasur dari pan jibilan. Nama kita nama na. Emi madan menta kini ki pajba baro em kalong kumni. Babaro ngi hang ni ngilaya tip baka Professional Town Vending Committee kilaya thau. Te kat kum ka an le em ka Professional Town Vending Committee nga tharai tang sisnem kala valid kala dei ban kut no te. Henry hang ni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jongka Town Vending Committee. Namar balai ki rai hang tai nga i kumba kajing yakran jongi kum ki Town Vending Committee member hang tai ha ka bakut nga i kumba kim ya sim kulum lam ya karai jong baro kila ya sim bet tang uai ubriu ubadai bahe tam jong katai ka Professional Town Vending Committee. But ki kalong bean but kalong bamburam syu ya ka Professional Town Vending Committee ka committee ka baladon. Nata ka mentah hang ni ngingi dawa baki di pentrai kam no ya kata ka full fledged Town Vending Committee ka badon da ka de ban le ka election krang ba ka kam ka jam ka bayade bat ki kam di maran ka nomdon ka jingya sha liang bat kan yad bet. Iwan kenang hang dia kumbai keren di konglen di belak keren semat. Iwan kenang hang dia bangin di mana kata Town Vending Committee ka full fledged. Namar balai bagi yangi kila supen kulumar. Dan isyong makna hang teh po TBC ru ngi keren bat kiru kajing ye keren jongi kampoi sai ru. Kasu sakut tang hang teh po kajing ye keren. Te mentang ikwa jing sai na ka sarkar bayangi ki pajba kimut banle bunlu. Isu thau ke jaka jongki apor bagi le inspection lang bat ngiru ngilale ha kita ki jaka ngila da franchise ki smat jongki ba ngimon ni ki jaka kimya ha bandi jing dia hang de magi ki ong to ngin sara sa Town Vending Committee ondang ngila poi sa Town Vending Committee ngila ya keren ni ki ai baru ru tama kampoi sai menta kum bagi le dang sedang menta bakut bagi le ya kaju ngiwan hang ni menta ngi kwa abek ya kata Town Vending Committee ka Bapura
Ni demand na kasorkari kata. Bangin le suaya ka town vending committee ka Bapura. Ondal ada kita gikamba sekemat insiatai. Kumno bangin dia le. Longi